Welcome to Cebu. Welcome to Cebu, Yambang. Signature. Signature bank natin. Kanya ako ay bank. Nopia ako ni Mimiya for your information. No, uy. Aw, si Mimiya ang nakopya. Nopia nga ako ni Mimiya. Wala ko basa po ng Tagalog. Ay, Biluya, ulo na yun. Hindi ka Tagalog. Ako ka ba Tagalog? Sige, musakan ako guys. Na magpabilin daw si... Isa kayo mong ipawat ha? Ate Chari, si Chinky kay napon sa Manila. Uy, guys, kay Kachi. Chinky, bakit Manila ka, day? Ali, day. Ay, pumunta ako sa Cebu, day. Nag-kiss niyo ba? Ato ang kuan sa... Wala iyahang kuan, kondo mo sa likod ng kuan. Nara ba yung kundo dire? Sa likod minag. Stay. Stay para makita-kita niya ba, pero Whiting ang nag-provide. dili. Guys, ano na? Nay nag-provide, someone nag-provide. Wow! Na taga-abroad, sa mga thank you. Thank you daw. Sige, mo to sa Vistas. Yes, guys. Spell it as R-A-Y. you're Miss Michelle. Yes. Cykaniki's channel. Oh, said no? Hello! Muna lang siya. So, dali. Dito sa kilid. Wala, pwede Cyka. Here's your agenda form and your ID, and then kindly proceed to the smart booth for your goodie bag. Okay. Is it okay? What's your name? Cyka. Cyka, my channel name. Oh, you wanna change it? Yes. Is it okay? Cyka. Guys, I'm here na sa YouTube creator ka, bro. Hello. Tara, si Jet, guys. Amazing. Last na mo nagkita kay daot pa ni siya. Karon Hi, gwapo chubby na. Chubby na. Gwapo. Niya ako daot ah. Yeah, to answer the question about thought process, so basically I really start my video planning with And then hopefully we'll have a couple of new millionaires at the end of the program. But just take a bit of time today to reflect as well, because we've all worked very hard for this particular moment, and you should be very proud of yourselves. For 1 year, and it was when there was no traffic. It's so different. Okay, there you go. Why? It's okay. Yeah, Marisha. Mura siya grainy, di siya focus. Yeah. Oo. No, mura tambok. Parang tambok ang lines ba? Di crisp. Bantay. Yeah. Oh. No, But it's so wide, you know. Mo na, naman ko mo nga why I hate it. Where did you buy this? Uy, ang ako ng camera kay nakuan. What? Itong ang channel na clean up day na ibundak sa bata. Mana? No, not my... si Magica! Hi guys!